عارفين الشخص اللي كل ما انت تتكلم يفتكر ان هو عايز يقول حاجة؟ فتعالوا النهارده نقول له ازاي ما يقطعكش في الكلام. بدل ما نقول don't interrupt me don't interrupt me، تعالوا نقول حاجة تانية واشرس. اول حاجة don't cut me off don't cut me off، ما تقطعنيش. فهنا don't هنعمل طبعا اللجن لحرف الت اللي في الاخر، فهنقول don't and then cut me off. What about cut me off cut me off. Don't cut me off. تعالوا دلوقتي نقول حاجة تانية nicer اللي هو I'm not done yet I'm not done yet. هنا let's say it I am not done yet I am not done yet. So I'm not done yet. I'm not done yet. With the last one، ودي لازم نقولها واحنا بنعمل كده. Let me finish talking. ونبرق كده. هنا let me finish talking، ما تسيبني اتكلم، ولا هو انت الكلام حلي دلوقتي؟ Let's say to each other let me finish talking. هنا انا ما قلتش الجه في الاخر عشان احنا اتفقنا ان اي verb اخره ing هنعمل deletion للجه sound. Let me finish talking.